Afi ya de bina eba. Hey, I'm gonna die. Visit this year in Roma. Oh, you be him manesi. To first 15, the umbe no. Kwasia day another badge. First 15. And so another second. To a year 30. I was any part 30 year 12. I already ekoya. This is nyame ebem. Nti kan ya ho kwasia day na ye nyema no nye fe. Ya da wo for na say supporters will be our sponsors. Ya da won mo see ye papa. Medi dia fia amankwa tamaklo na enenso nyame adom yenya kingdom for ewo ha wo mo nro eno mo estate nso to wonu maduro hwe ho yare no na afo apa ba bi panso aduti ato keche kwasi yeboa ewo ha ono ane kasa de ma wo monti kwasi abai yeni nkomo ye mo ache papa na bia boko de Dr. Mufa ho ye de nyame asepa na enuma nso bibia ekoyie nyame adom de nyame ase yentie we na jade chimbi en pafofro ba ti yanhwe de kingdom garlic bitters and capsules tremendous and new ginseng power capsules ye we ni padua na ewia mo che ye fia me Adom yentie de yemfa yema ahwefo akwaba ye ne Only Kingdom Herbal Center and a dear share and they anape Adom TV na Kingdom Herbal Center ye ba yenra eya de ba no eye bako and 9 yenru ni ye bako and 9 edin kan eye Kingdom Garlic Bitters and afin so no Kingdom Garlic Capsules eya ebenada na pbia me ba Adom TV am yimienu wei extra sanse ni na ye adwuma bako na de tie ne odofonya Kingdom Garlic Bitters no anase Kingdom Garlic Capsules na wei eboa boost immune system obi wo ho no mo a kakra bi na yade bi aba bebo no odwene ho onte ase ese odi oya se cloud na yade ka bibia na oyade eni nyina ne se immune system na ye mre nkwamwa na asrafo na wo onipadua ni mu no mo ye mre na de bia se osre ni wo ho no na se oni akode ebi etuo ni ade a obi atumi bo wura dem ho no nanso se unya eye Kingdom Garlic Bitters anase Kingdom Garlic Capsules a we bema asrafo wo nipadua ni mu ho ye den enti yade bia entumi mebo wura nipadua ni mu basa sene be ya wo ho no mu a obi onye active bibi kakra bia na yade abono wedro any Kingdom Garlic Bitters na afenso no Kingdom Garlic Capsules na say mamifo ni papafo ni bebre na uto onante kakra na wabre ne da ye nante ahanum 30 minutes o se o yemfo ka da yanka onante kakra exercise na so no papa no ni sa ahonde no wo fom ontumi nante be 30 minutes there bi nyade obetumi wedro any Kingdom Garlic Bitters anase Kingdom Garlic Capsules enomi enu to me ensuo no na waje no topaye no difference wo mu anu no na so ye adwuma baako enomi enu we ye adwuma baako nti enkoto we ni we na enomi mmom se be hawo nti tude to we pe ni nsuo no anase no topaye no eno na opa na wadi nkan wato ebebo apa ona nte kakra na wabre obi wo ye bibi kakra na wabre say sister fia be ba betena ho be kasa sa obi kasa be 30 minutes obehye so sa wedro any Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules we eyemo bia na ne garlic eye no edoso pa now esanse untumi enwe garlic santi ene enya fra befu kwan so ye de aye Kingdom Garlic Bitters and afin so Kingdom Garlic Capsules e de ama no so rheumatism na wo so arthritis ni nyina unya Kingdom Garlic Bitters anase Kingdom Garlic Capsules a ebeboa so obi wo so wo ho no mo a senke eti ho no mo a me ne stefie di nkomoi obesori na ne na ye tititi so de ne na pempem ho no sanansi ache no obi nso wo ho no mo a etumi kire ne nsa obi nso oda sorry cry stefia na ne nsa na tititi wan hwe ni ya e di stroke ya de na ebre odofo nde bia me kasa Ghana hanum se wonanti a ukoba krati sen na obe yare adafie ebusua hwe wa abosome ba ko mbe pa ba eni nti bomodin ya se wo benya eye Kingdom Garlic Bitters ana se Kingdom Garlic Capsules ebeyi sa na menas ni nyina afiru so emfa yade bia emma so enti bomodin ya se obenya bi obi nso wo hono na koma no enye adwuma se ne yesese ye no me se odofo akoma na kita ye nyo ni pedua ye na mini ya akoma no sab koma ni break it down pe we wie ya ba bomodin ya se obenya Kingdom Garlic Bitters edroway Kingdom Garlic Bitters odofo me se hwe ni ye sanso na Kingdom Garlic Capsules unya ebeboa amwa akoma no etumi abo adwuma ye pa anwa na se srade na adore woni pedua ni munti no ema emoja no ntumi mflo enko ma wedro any Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules edini e Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom Garlic Capsules edro we de bia maninye wedro a obenom
entwe ma yade ne mebɔ wonto honom ansa wasoma wo ba no anase obi se onkoto eduro ne bi mbrɛ ma ne nye daada waduru se ne be ya yade bi ampo enya kwan emba nipadua ne mu na ba bɛbɔ sanso ena Kingdom Herbal Center yede New Kingdom Ginseng Power Capsules na aba wei eye memedre friend New Kingdom Ginseng Power Capsules enti wo ye be ma anapa wei bɔ modin ya se me no to ya obepe bi ato New Kingdom Ginseng Power Capsules wei eye memedre be ma sisi yade wo so unya New Kingdom Ginseng Power Capsules ni bia ebeboa won se ne mi yi aduro no e de a kire no sei netie na emom no Kingdom Herbal Center yenno ni na ya ne topaye no uyi topaye na de wonom e de ato mu na wonom akọ mu no akoye adwuma wo mu no ya twere ho Kingdom enti anu ni sei netie uyi wei no a ya twere ho Kingdom obekọ baabi akọ akotobi we de ya yi ni bo ho label ni bo ho kama na emom no se topaye no ye twere ho Kingdom a enfri aso ye mesrew topaye no ye twere ho Kingdom a enfri aso ye sei netie enti mema de no ena na ise fia me woso mema bi wo ho no mo asisi ya de ene mema na nanse yadwuma ye yina na akwa tenase se drobeni se dem bibre na akwa tenase ene agina ho nko a ene ye enti no se opamade na obegina ho no ma na se obetenase sa na osisi ye oya no bomodi ase obenya New Kingdom Ginseng Power Capsules ebeyi ni na afri so ama won so ho atumi ato se mental stress na wo so a odofo wadru ni New Kingdom Ginseng Power Capsules eya na emema no mibu mu ba mote ase nti bo modin ase obenya duro we bi ebeboa se fie yenko ema ni so de so tremendous and band ye tremendous capsules wo ema edu ne de so kwabo tremendous capsules eduro we eye kama se menu anom ema no nanse me ba hanom na me kwa adanse omudi ni wofi ona me se na me adanse mudi a kire me me ne den munni nkire mo ho kafo na omoto eduro ni bi bre no oye be ma e bia ono oba ho kani bi wo honom uhu niema bi wo no ho wani nye ho bo modin ase obetu bi akwache no fa surprise no o de ka chen so dofo no numwaduru we ma me na emum no obehu difference o yo ba bi nso wo ho no infections na ba ho enka no nya sa na ote o tinke bi wo wase enka no na eni ho no ma waduru ene tremendous capsules oba bi nso wo ho no ma ndie se fi abosumi aso ya yesi fufuro mi omubu omunsi obeti ya usa kwa kopem se enanson no ebeso waduru ene tremendous capsules obi nso wo hono ma ne nsabu no etwitwa sisi unya tremendous capsules a ebe flow kama ama nso ho atumi ato make I say open dodo mu atu bo modin ase odi wani bechi mu Kimberly Avenue Okanshi Drug Lane Kimberly Avenue Okanshi Drug Lane ohonom ena Kingdom Herbal Center open dodo mu atu ye nro ni nyina odi wani chemu ansa beken bia na se 0536 149 961 0536 149 961 na only Kingdom Herbal Center eni ensa woso se fia yenko odiemu Adam Papa enti Adam Papa yembo so tewu Kingdom Herbal Center ya san ede eye Kingdom Home Real Estate aba essence yemo wanwonde no ye pese onya beebi nso a odi utibeto ya dan no wo eburi na afenso ekropon na akopie mu wo ho no mu a ya dan ne de ya ye ni se premanfo efi akasa ya to ho fence o kama CCTV cameras wo ho no sanso ena electric fence wo ho no bambo mu nsem eden e wo ho pa enkene agina so pampe 247 yedum kene ampo a ye wo standby generator wo ho no modofo ye beso e de ama wo eni tu bo modi ase oni Kingdom Home Real Estate bedin so ya dan no betumi atua ne kakra o frɛ numbers ya me de ba betu dwe ya ye no bedi ene obeko nhihye no wetua ne kakra abrofo ba ya na se bogafo ba yi bibia ekoso wo ho no ma abosom no ma send bi na eko enti no nso dofo se wo hwe Kingdom Home Real Estate ye kira kwanya ebruni akropon ye wona mum no frɛ numbers we 0559 761 144 numbers no cry egu screen so 0559 761 144 we eye Kingdom Home Real Estate yenso ye numbers no fra edan bi a prefer dan kra mienu ekopem nson so ebekwa akokire honom na weni beje ho se oni Kingdom Home Real Estate ebedi so esanse ejapade na nso onya baby e de tiato mo yada se kwasi nyamisha papa panti Kingdom ena yete won kana duro na opa no wato be fie na opa do tiato nso a fra Kingdom won mo ebeboa onenne madofo bi edi won woda nti eja celebration na ya shase de di kan eye me nurse ba ko pe
happy birthday Blaze akom CEO da Blaze akom foundation. Happy birthday Blaze nyame hira nyame nye okese bema che say apomuden hu nsem da na koma so especially a man ono be wie kekele polyclinic ho e na oye na dwuma ti Blaze nyame hira nyame nye okese kosi se wo be ye kese pa happy birthday nko emfama afi happy birthday sonko emma Madam Frida Entry businesswoman pa CEO a woda Seda Court wo duman ne Nsakina Ga West mensin mu ho ene wo happy birthday enkoma onyame hira nyame nya okese from her husband Jerry Chatromodi ene wo man ne abusua ni nyina a menso metachiri enti happy birthday nyame nya okese kosi se obeye kese pa na fe yankasa yendian so the only J ewo MGL Jerry the Justice bla jelly happy birthday kwa kumenza nyame hira nyame nya okese kosi se obeye kese nyame adom ne hira nya kese mamu nyina rade nya mu kese pa me ba sese ma mintie nsuman samra ye ba me next guest are ready ebeto so